Bugun iPDF degan ilovani ko'rib chiqamiz. Windowsga chiqarilgan Windows 10.11 da ishlaydi. Bu iPDF deb nomlanishining sababi Gemini API bilan yana bitta servisdan API kalit kiritib ishlatiladi. Birinchi ilova o'rnatish ko'rsataman. 524 1908 и PDF Setup 2.exe11s14 Винтов диалог. Подробнее Smart State bo'lsamiz. защитник компьютер. Фильтр не по риску. Ссылка подробнее. Система Windows защитила приложение PDF издатель. Неизвестна кнопка выполнить Винтов. Выполнить любой случайga bosamiz. Подробнее keyin. Setup. Безопасный рабочий стол. За кнопку. Daga bosamiz. Setup 2.exe11s14. Имя разделенная кнопка свернута отсортирована. Дебуг профессионал. Связь телефон. Setup 4 из 4. Setup PDF версион 2.1.3 диалог селец Destination Lation Хорошо PDF be installed. Setup will install PDF Interhefala Windfolder. Alias 162.9 MB of free disk space required. Бросьте. Кнопка Next кнопка Cancel кнопка. Тут сантинует. Слист Next. If you want. Бросьте. Next кнопка Alt plus N. Next bosamiz. Select key additional tasks. Back кнопка Alt. Next кнопка Alt Cancel кнопка. Select key additional tasks. You want click Setup to perform here installing PDF. Hands list Next. Дерево. Связи Ampersand Desktop Short Sub флажок не отмечено 2 из 2. Rabo stolga alik chiqarish so'rayapti. Shuni belgilaymiz. Пробел. Отмечено. Back кнопка Next кнопка Alt. Nextga bosamiz. Cancel кнопка. Select install. Back кнопка Install кнопка Alt. Installga bosamiz. Next. 2%. Cancel кнопка. 6%. 14%. 24%. 24%. 34%. 34%. 44%. Высота 50. Громкость 0. Громкость 10. Конфигурация сохранена. Финиш кнопка Alt plus F. Finishga bosamiz. Ilova o'rnatilib bo'lindi. Setup Янг. Проводник. Просмотр элементов список. Имя разделенное. Дебут профессионал. Связь телефон. Янг. Проводник 1 из Янг. Проводник. Просмотр элементов список. Дебут профессионал. Связь телефон. И PDF 4 из 4. Ilova ochildi. Филе под меню Alt plus. Altni bosib tursak, fayli podmenu bor. Help под меню Alt plus H. Филе под меню Alt plus F. Help под меню Alt plus. Help podmenuda mana About He программа 1 из 6. About programma. Userguide F1 2 из 6. Userguide bu foydalanuvchi qo'llanma. Check for updates C3 из 6. Check for updates. Bu yangilanish tekshirish. И PDF Web City 4 из 6. iPDF veb-sayti. Telegram Channel T5 из 6. Telegram kanali. Contact Developer под меню C. Contact Developer. Dasturchiga yozish mumkin. Elektron pochtasiga. About He программа 1 из 6. Mana About programmaga qaytib keldi. Userguide F1 2 из 6. Mana Userguide mana shunga bosib tanish olsak bo'ladi mana. Userguide. Редактор только для чтения многострочный PDF Userguide. Пусто. И PDF is a versatile PDF manipulation to help first several useful features for working with PDF files. Here is a detailed explanation of each feature. Пусто. Main window features. Пусто. Convert image to PDF. Слиц He convert image to PDF button on He mainstream. In He неф винтов. Йонсан. At images. Слиц как images to select multiple image files. JPG or PNG. B. Remove images. Select an image from He list and slits remove image to delete it. Mana rasmlardan PDF yasash bo'lim bor. Shuni aytyapti. C. Reorder images. Use mavi answer research choice allocation to save your slits but to return to пусто. Convert PDF to images. Convert PDF to images. PDF rasmga aylantir. Slits He convert PDF to images button on He mainstream. Select He PDF file you want to convert. He program will convert all pages of He selected PDF into images. PNG формат. He images will be советы на нефолдерными тофтер He PDF file in your documents folder under and PDF subfolder. Bu dasturda boshqa tili yo'q, ingliz tilida. Пусто. Mana shular qo'llanmasini tanishib olish mumkin. И PDF. Convert images to PDF кнопка. Convert PDF to image. Convert Compress PDF кнопка. Hozir mana Филе под меню Alt plus. file payduni kiramiz mana. Extraction history Alt plus High 1 из 4. И PDF Library Alt plus Elite Settings Alt plus S. Settingsga bosib, API kiritish kerak mana. Settings диалог. Automatic целый check for updates флажок отмечен. Automatic check updater mana yangilanish
avtomatik tekshirish bu yoniq turibdi. Отцов сервисы. Комбинированный список Gemini свернуто. O'sir servisi mana tanish, rasm tanish Мистрал. Gemini. Gemini turibdi mana. Мистрал. Mistral buni bilmadim. Gemini APK. Редактор защищено, выделено 12 звездочка. APK'ni kirituvdim, video qilishda oldin ishlamagandi. Мистрал APK. Редактор защищено пусто. Инсулти паги нумберс хенсеринг филис флажок отмечено. Ремембер сурен посетиот экстра сталу пагиса автоматицалу витхау таскинг фор паги ранги флажок не отмечен. Пуш тотал хоп. Экстра сталу Ana avtomatik hamma sahifani skanerlash. Buni tavsiya qilmayman, baribir Gemini'da bepul rejimida limitlar bor. Пуш тотал хоп хет контрол кей тоспиак. Андреяси гид стоп. Флажок не отмечено. Транслацион лангуань. Пуш тотал. Mana mana shu yerda sun'iy bilan gaplashish bo'yicha qo'llanmasi bor. O'shani belgilash, flajogni belgilab o'ziga moslab sheylar bo'ladi. Транслацион лангуаде. Комбинированный список узбек свернуто. Translate o'zbek tilida tanlab qo'ygandim men. Bu ilovani o'chirib o'rnatsa ham nastroykalar qolar ekan. Санцел кнопка. Автоматицалу ческ. Санцел кнопка. Ani papkalardan o'chirmagandim. Санверт и матис PDF кнопка. Санверт PDF то и матис кнопка. Санверт доск 100 PDF кнопка. Doc to PDF, doc to PDF qiladi. Viv PDF knopka. VPDF ana VPDF ga kirib Ctrl R bossanglar skaner qiladi. O'zini skaneridan qoniqmasanglar, o'zini skaneri yaxshi emas ekan, sathiydan ko'ra. Sun'iy intellekt bilan skaner qilish degan joyi bor. O'shanga bosib yaxshilasanglar bo'ladi. Unga bosish uchun applikatda kiritilgan bo'lishi kerak. Extract text from PDF knopka. Extract mana shu PDFda ham xuddi shu. PDFdan matn chiqarishda ham o'zini rezultati yaxshi emas, sun'iy intellekt bilan solishtirish bor. 85% chiqsa yaxshi chiqargan bo'ladi programma. Extract text from image knopka. Rasmdan matn chiqarish, rasm tanlab ishlatish mumkin. Split pages knopka. Split pages. Bu bo'lish, Уровень батареи. PDFda bo'lish bu. Мердифилис кнопка. Merge filis mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. PDF bilan birlashtirishga. Insert PDF knopka. Insert PDF knopka. Compress PDF knopka. Compress PDF bu 5% gina qisqartirishga harakat qilarkan. Convert image to PDF knopka. Convert PDF to convert dosk to PDF knopka. Extract text from PDF knopka. Extract split pages knopka. Merge knopka. Insert PDF knopka. Mana shunaqa ilovadan foydalansanglar bo'ladi. Hozir APK yo'qligi uchun men ko'p narsalarni ko'rsata olmadim. Lekin APK bor ishlaydigan odamlar mana shunga kiritib ishlatishi mumkin. Extract audio degan bo'lim bor. U audio bo'limida PDF da audio saqlashda Everton Labs ovozlardan foydalanadi. Ular inglizcha. Keyin ограниченияsi ham bor. Hali offline Microsoft sertifikatda audio saqlash bo'limi yo'q bu dasturda. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Ilovani qoldiraman. Tavsiya bilan izohlarda.